Jotono lamchok so राजधानी को पोसिनाल देखे आइल मुखे दोबिन चोंप्रिंग से मिजोराम आसाम त्रिपुरा मणिपुर इंडियन फाथर तो नाय बांग्ला हाक्तर म्यांमार हाक्तर तिनी नाम बुस्कमो कोब्रु कुपति बिमोके बसे kupo 24 channel rono phai kaham ke tinio media ma phai ma ke bosi thangnai 13 tarik February ampuo IPF tinni leader mongke sukumari yang bong MCC no IPF tinni member of central committee bong chini sakau press meet kheje sakleimo angno ke bo sukos ano ke bo suspend khemi he bong sao ke boy pal klang ne rono ke bo sukos rimi he je bo media samo abo kau ekdom gothia he kau feron ma phaimse karono khadeno chungno jodi sukos ro suspend ori nei ke bini party ni guideline motio bong notice jari khe nau chuno bong notice ripie chung thangya mo de tong chung bong bai ri thangya mo ro de tong abono bong details ke sai khna re no acha jai hok abo je MP fo enke chung to 10 tarik yo January 10 tarik chi se chung le BJP le joining ni pemosi Kanchanpur chini travel welfare minister Sir Vikas Deborman o chung dojona joining dio chini leader IPF 3 bemo thambela sia dojona photo chini ke bungle chung thangpaye BJP automatic BJP upai po se bungle suspend info sukos rimpo jate saya rimani bruno bibranto ke tumse mumbai nai soye tonai takuram khurona naiye chungno bo kok mano naiye mchi sauthung ma sam kausi enke bongtre angno alka ba biye personally dikiye bong angno samotung aboke nari kelengkari mak mihiya ke habru no lachi prung ma dikiye bong samo aboke arsi bin background bin tomung chamung awpo bongpo salan ekle no boke ha party ni leader top leader se central committee nin ke enke bini character olek ma awpo sal chungkle ne no bonus posiatong paramru joto siu bono ke hamata ke samoko ya bini juan siyo nesa knuriye bruisrai bema sulema baremo paramru joto sipoyo bo binya en mama se apo kintu bo abo sambo ya bono lachi papaya media bo kau thente thama ku sam kausi ombo ye bong jodio party ni asu leader tung khe tre bini sian matung tre bini sian ma ke bong khe mato chungkhru thamchu no se IPF ni BJP yo joining ri thami sapimo thauya bole si siako bo ekjon central committee ni ke ha members ompia Kanchanpur divisional committee ni bo ke ha president bini president ni andaro se chung Gosiram regional committee chini regional committee ni tawo BJP yo joining ri thanama dojona kau party leaders ro abole bole tin jarau khu pome khu matro khu tham se buju mai to khu umbo ye party leader un mani tomung asarle bokhiya hiye buno masirimo kause umi ang sakranai অঞ্চল কমিটি হিবা regional committee ni Manang Nobojeri ang divisional committee ঠিক আছে bin musase ha Manang Dinesh Kumari ang regional committee ni president bin musase ha ঠিক আছে eke ang Moniram Riang regional committee ni secretary mai si ha ঠিক আছে tre tongko bungsiama Manang Surendra Riang vice president regional committee ni Manang Monjit Kumari ang assistant secretary regional committee Manang Pusporam Riang organizing secretary Manang Mainoram Riang members Manang Somendra Riang members Manang Uktijoy Riang members Manang Mitra Hamriang bongke prakton president kita ke advisory committee ni member chung dojona party ni neta joining ri thamo bula sule sasi samya kungtu ke bo asu state baile party tanya lab kroi bo asu state baile no MCC ka tomorrow bai inform sang ya ye ma sami kause bo ekna hano bo ki ari mani brukno gujok soraye brukno bibram to ket mata nai thung hiya reply ma kem kause khaksa ke tini ro chong press meet ma khimo ke media ta kro no chong beta khak chang ke chong ta jang ain yak si to ne ro plan ni bok ta ro sa thamo no abu ja bine ko no
ke ai mo po IPFT ni অঞ্চল প্রেসিডেন্ট আং দিনেশ কুমার yang angno bibinno kie abo sniam phamama ai mamasi bono kelengkari khimi puja cha khaimi ma paimoni abo joba paltari ni ye ma phaim ko ke boke ang mohasia rongya IPFT 2018 chi ang member khie tangsa phaya tangye jonogonno ang chak somnya pa pri eri dong ke tinla sing phang kha ma chai abo khem phom ya ki ke bro press meet khia jono BJP yo join ri paitha inke chole 10 तारिख जनवरी चियो ने आपन चियो चले अलरेडी तेबु सादिसि चले अलरेडी पा थांबाय मसे अबसे ब्राउन मुखि बिमखे जों फासाक थामनो नबजय रियां मनिराम रियां दिनेश कुमार रियां ब्राउ आरो बीजेपी यो जॉइन रिपाय था निसाव उनके साव उनके ब्रोले सियानसि टाइम सादि चले 9 जना कांचनपुर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सार विकास देवगन भाई फोसे जोंलार फोसे जॉइन अलरेडी रिपेमस मियाकी जों शुक्रबार चिनि गसिराम पारावो शुक्रबार जों बीजेपी नि फ्लेग गाय दङ बाजाराव चिनि गसिराम पारा बाजाराव फ्लेग गाय दङ फ्लेग गाय मनि परेसे जोंनो अतावलेब्रा थांफाया सरासरि थाहा हिसिमसे जों थांफाया गसिब्रावले जोंनो अमुक बीजेपी यो थांफाये रेपाय था hi sai जोंनो प्रेस मिट खिमखे ब्रेके खिपि ब्रेनि केलेंकारि हिखिया चाये रांखौ पैसा केलेंकारि खि खायथा हाय साहा आखे मये जों आरो बीजेपी द थामो IPFT आं 2018 छि तां साफायमो बो IPFT ले हामसिया तांने हा तो IPFT 2018 छि तांये 2026 का हाता जरा आखे फो आं खाहमा चामक्रिखौ आइनु पाका बिल्डि फो खामाया आं पिछारि फो लामायाखौ ओ मा फो लामायाखौ ताव मा फो लामायाखौ तो फो ब्राउनो आबो स्नियाम फासुं MCC पार्टी IPFT नि MCC ने हा बसावो केलेंकारि खिथामै दिनेश कुमार yang बोनो सुखस मारिया सुखस दिखे सुखस दिमनि जोनो कुनो कागज पत्र रिफेयाखौ जों तांदेरा हाच्राय हाराव कव तांदेरा के नौले देरा हाक्रहा आखेम बये न मो बखे माखिनाय खिया कोसनिस काउनराव बरो चुंबाय अंशग्रहण खिफैदिये तिनिला सिम्फु माबो सामग्री उंगे जों जखन गचिराम पाराव शुक्रबाराव फ्लेग गायहा चिनके शनिबार के जयनि प्रोग्राम आबो जयनि प्रोग्राम इसकाउ साहस काउ जों फ्लेग गायमनो केब्राव थांगा पाया ताले सरासर थांपाय हाये आबो सेब्राव लेखियो जोंले अलरेडी थांपाय मसे अलरेडी थांपाय मसे ब्रावले आबोनो सिया मानसे तांबाय दं बदे पार्टीनि सामो तां तो खम्बिने हा आं 2018 चियो 2026 जरा तापा मेम्बर थांसको आं बीजेपी रे थांसि बीजेपी थाय IPFT तंका तापा मेम्बर थांसि पंचायत आं चालमयो तापा आं मेम्बर थांसको आं दिनेश कुमार या 3 नम्बर वानि शॉट गसिराम तोफो तांने हा दाबिल दवा फेके प्रोसे चापेखियो गसिराम पारानि दो बाजार खरि चले 3 नम्बर वा शॉट गसिरा जान दखिन गसिराम तो खम्बिनेमि माइसनि गसिराम पारानि माइसनि थुमिये फाये बिनेमि माइसनि क्रिंक्रि खा बिन थेक्रि खामये बरल बिनले कामेसिने आले बिनसे माचाया उन्तु जाने नु बिन याने बो माइसनि क्रिउ क्रिखा बिन नाय फाइपेला ने क्रिखा आं बु माचा सियाम ओये बिन फेफो ब्रहो ब्रहो चापेखियो ओये बो पार्टीले तंसिया ने हिये BJP yo join rimse ke abono se rangko pocha kelangkari hi ung piu ke ang bo party le khatong sima ya hi ang party ni president se oncol ni aren po ang tungsia hi tiak wie BJP yo ang judan ham ye ki shonibar bo ko no bono bono ainu uporo bong jemamo hanya saya samoye ang po bono ko fikle ki ko se ain klapa tong आं रांखौ पुचा चामा तंखौ सुंनायदि 2018 छि आं तां सामो 2026 जरा ताखौ चले तंग आबो मातो तिने चलेसिया आं त्रिपुरा पार्टी बायथा माम फानंपो बकाव मा सामसि आं कले बरनो पाया मीडिया बंधु रनो जतो आं ताखुखु आं हानो फयु बरनाय खाचामया फये बस जरा नाय को पाया जा ब्रम बात्रे के हासो जे आरो प्रेस नो जम्बियो ओ जे चिंका बेसले फटो फटो जे ब्रां मेंशन के मोक्ति सुकोस जेमुनि दे भिडियो सासियो सुकोस जेमुनि ले खालिमा फलो bro sukos tukos le ku dinasi si ku pamaya ke bro sukos ina ke le ka putridi pati ni guideline tumlei
nung hayang ke hayang ke nonole tipit ne bade ha sora sora ro ni baire kipit ne bade ha kagos nang tina simpo kagos kri Ani ko po channel na yete merono trebus kom biduk ta mai san ba pondo nang krung yete